Ah, ayikho. Tiwekunya. Ensoto lo wona 2 days or a day after fill up cause yele Saturday nampundu aswona. Akuri Saturday nampundu ne? Yeah. Yele Saturday nampundu or Sunday nampundu lo. So enhlekano wa koma swi mawo na manhlata van'wanyani va tsandzeka ku vona budget ta vaxavi hi ku nwa byala bya vanhu hi mahweri mi petapeta leswa tintiwa ni nga ti-crop box ta vanhu mi hlateterini la na swakudya swo xaveriwa ni vona tikhondoma la a hi ya laha henhla mani ku na tikhondoma hi lawa mahlata man'wanyana van'wanyani a va ri byananeni kwala xa ku hundzuka ti-bedroom a ni vulangi mina koka timovha hi nge ti kombeti wa vona ku na macimba man'wanyana tikuma kha dyala movheni ni vone benz kha yi tlatlula ende na swi tiva ku i benz ya mani va ha ri tlinene ku na mabodhlele kwalawa ka ri fezikunya wa tisesi mababa ya vanhu va machangani yar hi ta tikhondoma fuck leswi swa muhlekisa leswi ha a ku ri busy vana mani mi ni tala ku khensa ni twa ni khensa swinene hi ku leswi swo swi lavekaka leswi hayi leswi endla ti-sex tape mi ndla ti-sex tape mi ku hehe ku nga ri na tikhondoma vona leswiwa hi le stadium hi mfumo mara vanhu va tive ku tisirhelela AIDS karhi hi nyumisa hi ndlela yaleyo hi karhi hi dyana hi ndlela yaleyo hi karhi hi tsaka hi ndlela yaleyo ku karhi ku tisirheleliwa vona mhani maraji i tsaka loko swi ri so whoever was using this danke mfumo nkome makhwela tin'wana letiwa tin'wana letiyaka tin'wana ti nga na xa ntima a ni swi tivisisa xa ku xo vona nsiha wa ntima a ni tshama ni vona condom ya ntima hi mfumo u sungula ku yi vola gyana vona mhani we are full of ncimbanism as machangani ku na mfuwo wethu a nga hi siya loko ni ku mfuwo wethu a ni vula swilo swo huma ndleleni n'wana bankulu wa mina un'wanyani a nga hi siya laha hansi mhaka yo tika swinene tanihi ndyangu mara hi ta twisisa sweswo hi nge vuli ku rhandza ka xikwembu loko vanhu va tsandzeka ku ta va ta tsaka va teka va decide ku ta va ta teka vutomi bya vanhu laniwa wa twisisa na maphorisa ya n'wina ya le genga ka nga pfuni nchumu i condom ya ntima leyo laniwa a xola ku yi tirhisa la i nga ku a lexi dye nyama lexiwa hi mfumo pha yi tirhanga condom leyi lexi dye nyama lexi i xiponci xa yini lexiya mfamuthothana na xiponci phela la whatsapp xiponci xi tirha yini ka condom anyway a ni swi tivi sweswo wavo heyi hayi vana mani hi ba mandla hi ba kenden ba mandla ni vuyelela tanihi maraji ku va mi ta hi tsakisa fill up Giyani Stadium was such a historical event n'wana mhani lowu mi nga kusuhi na yena mi n'wi byela Benny Mayengani ku ri hi la ku ya Pietersburg hi avoida swilo leswiwa is popular known is a national icon ka nkarhi wa sweswiwa not ka magaza ntsena wa twisisa a va ri koho laha va kha va vulavula hi Zulu va nga ri tina vele ta ku Benny Mayengani is Mayengani ma swi twa mazulu tin'we Mayengani not Mayengani Mayengani va kha vulavula laha va nga swi tivi va hlamale ngopfu hi va kombini tanihi machangani ku ri ha swi kota wa swisisa ve loko ku nghena majoho lani hi swi vonini ku a ku humelela yini ha swi kota tanihi machangani ku sapota ti-artist teru mara problem i ku hi ta lani hi sungula ku susa tinyimpi vana mhana a swi yimi dayideni a hi telangi dlayana a hi tsakeni hi karhi hi tsaka hi ndlela yaleyo inkomo maraji loko a gawula kaya ni ku va hlengwe ni bama mandla mani ni vuyelelo le Mozambique le Nyembani hi va hlengweni ni bama wokwani ni vuyelela a Mozambique le Nyembani